इरमदा मसिदा होगलकलिबि नुपि मचासिंगी मरक्तगी बेकरीबु सिनफम अमा ओइना खंदुना माय पाकलबि एंटरप्रेन्योर अमा ओइरिबि नोंमाइथेम लिनथोंगानबि मिस ईस्ट इंडिया ग्लैमर अमसों मिस फाइन नेचुरल 2026 की मिंगथोल लौरक्प ngamkhre hari उखुरगी ओइना इंटरनेट सर्विस की अथिंगबो लौथोखरे hari उखुरगी नोंगदम तांखुल विलेज द सेंट्रल फोर्सिंग लाखपदा तांखुल इमासिंगना चंगबा यारो हाना तांथोकिबगी वीडियो सोशल मीडिया सिंगदा वायरल ओइरक्ले नागालैंड मोआबा विलेज द हौजेक नाहाकी ममांगदा कुकी अमदी अंगामी नागा अनिगी मरक्ता लमगी वाहौदगी चावना इरांग थोक्तुना फुना चाइनाबा यावख्रे खामदोकपा चंगबा पुलिस पर्सन अनि सोखरे hari अनौबो रिपोर्ट अमना हारिबना इरमदम मणिपुरदगी इचन अनिसु लैखिदबा लाइबक थीबा थौदोक अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश असे टेक्निकल इशू नते पायलटना इंजिन फुएल ऑफ तौखिबदगी थोखिबनि हाइना थागनरक्ले नागालैंड थोक्लिबा ngasiगी अंगामी अमदी कुकी अनिकी मक्ता थोकपा इरांग पुलिस सिंगना कंट्रोल तौरि हाइना नागालैंड पुलिस न चेरोल अमा थोरक्रे ग्राम पंचायत सिंगी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सेमनबा डीसी सिंगदा खंगहनख्रे हाइदे मणिपुर गवर्नमेंट की था सिगी तरुक पांथोकिबा कैबिनेट मिफमना ग्राम पंचायत खुदमक्ता था तरुक मथौ तौहनबगिदमक नत्रगा तरुक सुब जनरल पंचायत मिखल पांथोकनबगिदमक नोटिफिकेशन थोक्त्रिबा फावबा मथौ तौहनबगिदमक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सेमनबा वारेप लौखिबा मतुंगिना स्टेट सिग डिस्ट्रिक्ट तरुक की डिप्यूटी कमिश्नर सिंगदा अइबा चेरोल थादुना हारिबा कमिटी सिंग असि सेमनबा खंगनख्रे मणिपुर गवर्नमेंट की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी ने इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर थौबाल कक्सिंग अमसों जिरीबाम की डिप्यूटी कमिश्नर सिंगदा इखिबा चेरोल अमदा मणिपुर पंचायत की राज एक्ट 1994 के सेक्शन 22 क्लोज 1 AI अमदी सेक्शन 22 क्लोज 1 BI की मतुंगिना स्टेट असिगी तंपाकी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेरिबा ग्राम पंचायत खुदिमक्ता एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सेमनबगिदमक नोटिफिकेशन थोओ हारिबा कमिटी अदु डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ना अप्रूव तौगदबने हाइरे नौनु सेमगदोरिबा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी असिना मरी लेनबा ग्राम पंचायत अदुगी पावर सिजनदुना दरकार ओइबा थबक खुदिमक तौगदबने हारिबा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी असिगी मतम असि था तरुक नत्रगा जनरल पंचायत इलेक्शन नोटिफिकेशन थोक्त्रिबा फावबगिनि हाइरे गाइडलाइंस की मतुंगिना नौनु सेमगदोरिबा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की मेंबर असि वार्ड खुदिमक्तगी अममम ओइगदबने कमिटी अदुगी चेयरमैन हारिबा मेंबर्स अदुगी मरक्तगी डीसी न खनगदबने कमिटी की मेंबर ओइगी हारिबदमी अदु मरी लेनबा वार्ड अदुगी वोटर लिस्ट ममिंग यावगदबने मेंबर ओइगदोरिबा मी अदु हाना वार्ड मेंबर ओइरंबा प्रधान ओइरंबा नत्रगा उप प्रधान ओइरबलबसु करिसु अकाइबा लैते हारिबा मीसिंग अदु लाकदोरिबा पंचायत नत्रगा जेपी की मिखलदा मिरेप ओइगदबा ओइरबसु याय कमिटी असगी मेंबर ओइगदोरिबा मी अदु मरि लेनबा वार्ड अदुगी वोटर लिस्ट यावी नत्रगा यावदे हाबसि इनौनौना सीईओ मणिपुर न फोंखिबा फाइनल इलेक्टोरल रोल अदुदा लेपकदबने जेपी खुदिमक्की नौना सेमलेबा कमिटी अदुगी मेंबर अमसों चेयरमैन अदु मरि लेनबा डिप्यूटी कमिश्नर ना RDNPR डिपार्टमेंट अप्रूवल गिदमक थागदबने हाइरे MU की BC अमदी ओजा की माइकोम ओपमियोय खरना अचौबा रिक्रूटमेंट स्कैम अमा चथरबले CBI दा वकालतन हैना केसेना फोंदोरख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हौजा हौजक चथरिबा तोंगान तोंगान बा नन टीचिंग पोस्ट सिंगी रिक्रूटमेंट असिमियाम दा उच्चाइदुना अमदी मियाम बो अपंगबा सीदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की BC अमदी ओजा की माइकोम ओपमियोय खरना चथबा अचौबा स्कैम अमा ओइरमले हैना KSA की सेक्रेटरी जनरल बुलू हिरोंबमना खुयेक पीदुना थादरकपा चेरोल अमना फोंदोरक्ले चेरोल सना मखा ताना हाई चथरिबा रिक्रूटमेंट असिगा मरि लेना यूनिवर्सिटी ना सिजिनाई हाइबा रिक्रूटमेंट रूल असि यूनिवर्सिटी की विजिटर ना अप्रूव तौद्रिबा CRR ने अमदी अप्रूव तौद्रिबा CRR की मखादा रिक्रूटमेंट प्रोसेस तौबा यादे हाबसि हौकिबा सही 2023 की May 25 द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मणिपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार दा अइबा चेरोल थारक्तुना खंगलखिबा लेखबने लोइना CRR असि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सो अप्रूव तौद्रबदी रिक्रूटमेंट प्रोसेस तौबा यादे हाइना UGC दगी इंडिया दा लेबा सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुदिमक्की रजिस्ट्रार सिंगदा 2021 के अक्टोबर 19 दा सो चेरोल थादुना खंगनखिबसु लेखबने हेना लाइबक थीबदी 2024 की December 30 दा फंखिबा यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिफम अमना नन टीचिंग की CRR असि अप्रूव तौखिबना MU Act 2005 की Statute 41 Clause 5 की मतुगिना CRR असि खुदक्तगी चनबा याय हाइना Ministry of Education की डायरेक्टिव की वांगबदा थबक तौरिबा यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना अनौबा CRR असि हौजक चथरिबा रिक्रूटमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/
2025 asinga musalamdre masigi khudam oina pallabada 2025 ki May 13 da thokiba recruitment bad advertisement number 2 2025 ta kauriba post sing manung da yauriba assistant haiba post asi anoba CRR ge matungina pay level 6 da kawudaba adu ge mahutta pay level 4 da kauriba se anoba CRR adu sanadri haiba ge mayek laram khudam amani haidi Nakalam da hojik chathariba teaching facility recruitment gi screening asida so asoiba aran ba yaure hana kudam sangdam piduna kiara hana hai krabasu tasinadana leidiba amadi semdoktana leidiba sina chathariba recruitment process asiniam sumdaba amadi makhoi gi khusabi miyoi khara khannana ba chathaba recruitment process amani haina KS yana lawi rodana miyam gi asumba kholabu tasinadana asoiba semdokpa hitaba amadi Tasinduna asoiba semdokpa hitaba amadi aran ba thapakta tawraga da lemjaba ngasigi BC asigi ngaksaw thekpa mataw asi khoi mahumda saina thinbani haina KSN lawbaga loinana makata na tholakpa afafatagi thodang pumba BC amadi mahaka setpinariba miyoisingna pugadabne haina su serol asina phongdoragle Election Commission of India na October 2025 fawbada delimitation commission laite harakle Uripok AC gi manungda lairakpa lamsang AC gi polling station mari Uripok AC da yahonnaba wakatpada High Court na liberty pire hari Manipur state ut phangkiba kumja 1972 gi mamangda lamsang assembly constituency gi polling station numbers 17/39 17/40 17/41 amasung 17/42 asi Uripok Thamaiban constituency gi manuk salame Imphal West District ki apunba assembly segment singi manungda ama oiriba 10 Uripok assembly constituency gi tongan polling station singna koisinduna leraklabu su hojik phawbada 17 lamsang assembly constituency gi manuk saliba polling station 17/39 17/40 17/41 amasung 17/42 ase Uripok assembly constituency ki manungda sanpham thoi haiduna sahi kharagi mamangdagi action committee Adjustment of Lamsang Assembly Constituency to Uripok Assembly Constituency na marilenabo authority sing da taksenduna laklabasu hojik phawbada thabakta onthoraktrai demana sig marilena nauram tho samusang lairembi tagi masamaksu advocate oriba yumnam nikhilna mamang sahi gi September 15 da RTI Act 2005 ke khuthangda Election Commission of India da wahang khara hanglobada ECI gi maikaidagi pakhum pirakkiba numit adu phawbadadi delimitation commission laite hana pakhum lakle hari waphamasta respondent ahungi maikaida lepkhiba council na su yaningda phongdorakpadagi court ki maikaidagi delimitation commission hekle helapaga petitioner anina makhogi wakatsing asagamari lenana anoba ibo wakat cherol pisinba yagane habagi liberty court da pibaga loinana petition asi dispose tawkhe hari South Korea ge hanage interior minister sahitare jail da laibagi cherak pikre hari South Korea ge court amar sagol senmita hanage interior minister Lee Sang-min 2024 ge December thada leba sibu martial law ge makhada thamnaba ex president Yoon Suk Yeol na honabada janabagi maralda sahitare jail da laibagi cherak pikre Lee sahiyong phumathoi media outlet sing da mai amasung ising piba lab naba instruction sing Police amasung fire agency singda yauhanduna government ki mayakta hauba iho amada saruk yabagi mara leire haina Seoul Central District Court na laukthokhi mahana thabak singa si tawki habasi yungi impeachment proceeding da yakhide masinthi ki haina su just na haiki government gi asoiba sing puthokpa media outlet singi mayakta physical force sejinaduna miyam gi opposition mapangal swathan ki amasung lautuna ba adu makhasa thaki haina Jasriu Kimjina haike insurrection tawhanbada maruoiba thoda ama hanage interior minister na lauki haraduna mahapu sahi 15 jail da leibagi cherak pina ba special prosecutor singna mamang thada court haijake adubu leina mahaki mathakta seriba maral singyaning daba phongdokhe mahaku phabagi ayaba court amana pikro matung August thadagi mahak custody da lerak le haire laibas da martial law lauthokpada chenabagi damak serak phangba yunge cabinet ki member mahana nisubane hanagi prime minister Hendaksu sahi kulumdoi da jail da leibagi sera January thada pikhibane haire
UP the bus on the passenger nifu sokle hari Delhi digi Bihar tamna lakpa double decker bus sama ngarang Uttar Pradesh ki Kanauj district ta mathamaka on badagi yamdrabada passenger nifu sokle haina police na phongdokre police officer lamana phongdokpa matungina thaudo adu ngara ayuk Kanauj district ki Saurik area da Lucknow Agra expressway da thokibani mahana hai ki road divider amada thumjilaba matung double decker bus adu mathamaka on badu da passenger nifu soki asokpa sing adu Saurik da leba community health center Tirwa da leba government medical college amasung Itiwaha da leba Sci-Fi medical college da pukhat kre haina mahana phongdokle official singduna hai ki bus adu Bihar da base tawba travel agency amagini amasung bus adu gi sitting capacity 53 oirabasu passenger humudra rom puduna lakibani hari accident adu gi matung bus adu gi driver amasung conductor sen kre haina su mahana phongdokhe PM Modi ki aircraft Assam ki highway da taga dauri hari February 13 da Assam ki Dribugar district da laiba highway emergency landing facility amada Prime Minister Narendra Modi ki aircraft taga dauri facility asi hangdokpa ka mari lainana numit adu da Indian Air Force IAF ki fighter jet sunga asoba aero show amasu pangthokani haina Chief Minister Himanta Biswa Sharma na phongdokle pawmising da wangang laduna Sharma na hai ki Prime Minister Thanjunumit ki ayukta Delhi dagi Sabua Air Force base ta thunglagani mafam dagi ma aircraft ama tongduna pairaklapa matung Moran Emergency Landing Facility ELF ta tagani hana mahana phongdoke Sharma na hai ki Moran ELF ta Prime Minister na IAF ki aircraft ta tarugrom na pangthokpa air show ama yengani air show adada Rafale Sukhoi amasung IAF ki ata aircraft sing sarug yabaga loinana fighter jet kya amasung emergency landing facility adada tagani haina mahana phongdokhe security force na ukhro Litan sare khongi hill range da area domination exercise chathakre hari